Aquaba Ediba attention trending issue Jumedine so I am rare as to see the attention trending issue Jumedine Babe Somo. Me a me de beso mo dia me jeswane e Jana this year akosia sewa powerful bracket too. I na me say social media handles na ebusuan for like you commenting and share na for front so en woni ma pa o my nyoma pa attention for your woman on my Ghana. Abusa for yin na yin se bena kakrani and a sanitation minister honorable Cecilia abna Dapaah and sensembi abeto da say ni maid fo a ni maid on ni adwuma e wo fie ewia ni sika puduo pa ni na japade kese pa we nam so ma social media man for the he no nya scanning where ye say abusa for afeina inkofo na omo yes aye hu nkofo nsun bi 3 girls 4 boys I nkofo nsun bi a o manim abetodwa ana say yeji o manim a chere e wo court and omo court ni hu o manim me omo ex-boyfriend eni omo ba ebi krama omo friend no for mpo e na court e jai nkofo na omo manufo no say omo nko no omo nko fidi nkra no santo so na abusafo mo me nko ne nko hwe gidi oba no ayese ni kunu wu ya woji asa sika no wa chi no oba no so se sika no wonte ho hwe o enti se woji sika no woji Cecilia Dapaah se sika no ayide o se anyira ayo ni kunu na ewuye ni kunu wuye wele ho nsem ahodo no wonte mu sika bia se ni kunu di sika bi jasa se mfa nkosi o se de eye yenu ayo Metro TV ba be chekire mu Paul Adom chire be kire se ni nua be ma ba kono wuye na sika no ye di ja no se wona o police guard nti won fancy fie na police ni no wontumi engide emfa ema boys ya wiawia na boys ne girls ya wia no oba no so se wonim sika ho hwe ntia ne se sika bi saa na e wo ho pa de a wakobo no lawyer mane wonko gem sika so na yire yo ti sika ne de hia pass ya be je free court because said ye ho nsem ya doso no ani ya enyan na ne omokoduru court no ama bra kokko ho entia ne kire se ene de nipa prosecutor no wa free tamale no aba ti woboa wo mu nyina no de wo mu ba na wo hwe said omugu Black Maria mu ya be yi wo mu asia minim sense wo me de omu free o se police for says in yadi omu free wo mu na hunu wo mu ho no wo ma san lie handcuff first 2 boyfriend girl another ex boyfriend another 2 girl ba ko na handcuff guna ba ko so no de nsakata ni ti so no wo mu na ato santen a wo mu ba no betun ahwe wo mu wanje TV no so bi betun abasisi na behwe wo mu enti wo mu na nam kwa wo mu konwa no se sika no de court say obetu ho anamo make say kura attorney general so ne de nam touch na e bedi ni nyina ho nko mama ya makwa ba ba wo fi me jo so boy am yenti ase nipa wo mo bayi no identification and collection pause video no man okay enti ba jamo pass video mon share we say na ase da bi mon ko ba okay enti back of the first 2 no yes eye A7 and A6 accused 7 and accused 8 eye Job Pomari ono ena onu ye A6 Job Pomari eno she ase colored means a pink atade na she no say orange na she no 10 gram na body o she jeans trousers 10 gram no ena kokko na odi ne nchen no yaya Sumaila okay yaya Sumaila no ena ne o she no mask so say as a wakata ne o she no ono ye the rightful boyfriend the current boyfriend the current one na onya Honda CRV ne you know the current fresh boyfriend fresh mom fresh and na the last person the bema ba ko no di nchen no yaya Sumaila ono wo ho and na Malik Dauda wo ho and na ohun papa ba ko o she white e wo man ni mu mama ncho ono ye patience bo twe ni papa okay when o ko hu ne say o man ska kra dia atre na dwuma no no ya discharge no kra dia na discharge okay o mo say no wanim ana say attorney general's advice na kire say ye discharge ya discharge e man no mama fi ase e man no enti first oba na pause enti first oba no boduko odi anim no ono eye ababawa Christiana Achab okay ex house help no anasa there be we sunu we okay say man na be ye miensa fufura we kan esunu we na we metro ono so sika onya ene ne ono so de ne de ayen ba go fi sika na so opposition hu ye na bi turn na so a we pia hye obotom enti ono no then yenko yanim kakra play kakra ababa wa na wakata nanim yes that is the fresh current patients when them say kai that me ba they o no smas white nana there be near o she mfimfim say papa no white ne papa nchen no she straight dress as a red be the dem ni only patients botwe no
okay has so we we home hands so stella so na wakata ne ne boyfriend so na de handkerchief agu ni ti no eno no ba video ni play kwa de play ko eno no enti wo ba we ni Sarah eje no ni oboduku wa anim he duku fo ni no fontemu no ada ho na na da bi de odi anim no ni odi anim no ono Sarah eje no ono ye nursing mother okay anase lactate na de odi akire no na de odi akire no so ekura kwala ono so fidi akwala to mu mienu no ene ama wo be o e man duku fo no ne ama wo be duku fo ne ama wo be o patience bo train de ono ankasa ya ama ni be o ni bi ba kura we ne de otum so enjoy no for no pa first one second we so kura obe enjoy this one we so obe enjoy enti ono so Christiana achab ono enso eno no enti enipa no jafe ohun so ohun omu yi jafe omu sani abehu omu yi ni odi kan nka ho enti okay enti gani ni patience ni okay ne wakata nanim ewo ho no enti ba kofi enipa mako enso ema miensa ena emema enan enene omugina okono ni nyina efa maami Cecilia abena Dapaah asem ne ho Ose Rakofi is in the news that someone has reported Madam Cecilia to US FBI and government institutions 1 million who say we no but you ne ho nkrata bia enti ama no enti we de hu ababa ni okay patients go train no 18 years 18 now debi o 18 hey debi o chen 18 oh 18 and your TikTok okay 18 years. Oh, but the ex Gracia no dey fine. The boy no man or this ex Gracia no man, the ex boy no why. The ex boy no. Owom bi. Owom bi. Ono ye kokko kakra. Malik Dauda. Owom pa. Enti wo na ho say omofo black man. Nipa 7 na e do magu black man. Aha, the ex boyfriend na all for no. Ne obefo sesi. Ne ex boyfriend no e wo mu bi. O she t-shirt black. Ne kunwachi ye kokko aha no the police woman na pia abrantie bi aha abrantie na police woman ni pia no aha ne mu pia we do antofo a oni we 10 gram na ya hankofo aha the ex boyfriend but Black Maria mu ade omo free nsam ne bai me nyi ni so omo free nsam because you remand them to police custody but me jidi say ebia na police custody dey mostly ya na Black Maria is headquarters but hardly say me who say we free police custody na oh yeah don ba say ya post for me nim so short cars there na say ba ye hu we ya case ba ye tirima ye mejo Adamahama case who say no mo dos enti eno na e do mo ba e na ye call say jusak for call strike no e resume ye na cases now pile up into the accused persons need to do na e gu ma ye kwacheche wo mgu but ne ye hu wom say Black Maria besi opa ye enipa fi ne say ene case be ne kware na say enipa nsompe ene gu Black Maria ma ene ye dom ebepie mu e wo court no enti ene court no omo ditum so omo di fo ana say omo di bem be ko fi asat now ye nteki omo plea eye DSP Emmanuel Nyameche ekache court nse wo se court ne pa e wo mu say this is the third time yaba ama wakache court nse wo court Mr. remand wo mayen ene charge sheet dada na wo ho no ye be yi anu firi wo e de foforo bai esan se enchiremu ni sa attorney general kire se ehwehwemu ni kwawie ye pa case no no na be prosecute obeje ni case and back of attorney general ka se me am prosecute case me je dia no automatically ye yi case no e de afi circuit court e de akọ high court because attorney general most of the times and as bebre no on prosecute cases e wo the circuit court and na case we sika na wo mu no e bro circuit court threshold so e bro circuit court ahoden ya de amana o try cases e sika e wo mu na e bro na hoden so into automatically say attorney general ka so obeji case ni dia onya ji case ni wie pa na say ye proceed to high court enti e ya de a DSP Emmanuel Nyameche sere court ni say wo sere court ni pa on take o mu plea o misa se mu di fa na se mu di bem ye be kan fact no e de a kire court no na o mahu nienti a ye dom aba abebejinam e wo court wo na fe ya toa asem ne so na no e na bro kan ni wie na lawyer for no bi asore say eni osre ape bail e de amount onipa wa akope e no ni lawyer eye Malik Dauda no A4 no ex boyfriend ono pe e na ni lawyer o ma aka ni nyina obi a e wo lawyer patience botwe ni papa ene ye discharge no afi asem nim ye discharge no no court na ase how much reason no ya ma reason and one say ye substitute new charge sheet no e no temu afọ ni ka chom so mu nyina nkwate na ase wa e be bo odin no so re be gina nti one ti udin dia na say absent
wafa ho na so waka ho a waka konwa like a eviction account na eviction account ye bubo odin na owura botwe kwaku botwe na ne din enka ho na bra kofi one interesting thing a case ya say down da ye be court bia APP film the money involved. Yes, ama awie na metie o kakra. In fact, manya me wie na me call into news no ba na ya wie na wanya full facts na out me play back e Facebook on to bet me every time be ya amonye ne sa. Utie nsem ni bi the fact say yasen achi nipa ni bi dia kan wa say omo nso asisi adan a. Abusuafo ye nyina yakọ eni yakọ akọhwe video no ai say die eye omudi anase omo yesusu se Omuria sanitation minister honorable Cecilia Dapaah say they hu omanim abusuafo me share say your social media handles and like your comment and share now for so enya bi entie me amje bre aha na bre ma kwan amaye the attention trending issue dwumade no eba na wieye me amje bre kinkai ema wa na say me amje bre kind attention trending issues na me aduana de share akosia say wa am powerful bracket macram